Sljedeće stajalište, Offenbach. Svi putnici su već na svojim mjestima. Nataša Kovačić, evo i posljednje putnike smešta. Kaže da sačekamo samo još jednog. Kaže, putem ide Mile. Evo da sačekamo i Mila, pa da krenemo mi dalje. Svi kaže imaju kartu za Beograd. Pa baš lepo. Da vidimo šta je to Milorad Runjo, vidimo u blini Beograda, pa je ceo Offenbach krenuo u tom pravcu. Idemo da vidimo.